Oh, karon kay atong tirada is manok na iturbo na to. So kani gibutangan na nig tanglad og spices, mga pepper, tanglad, sibuyas, og patis, og asin para ma-preserve ang ihang flavor. Atong gipabukalan og mga 15 minutes. Set sa nimo ang pinaka kani temperature. So akong pakusgan sa kay first pa man, so mainit nya 15 minutes nya kani din. Oh no, muna na siya mag-circulate na ng tuyok ang init. Crispy ka ng manok, mura nag-roast. Luto na first part. Crispy, bukal-bukal na. Okay, lock. Ito itong pinakakusog yapon na 15 minutos. Apit na maluto. Less than 1 minute. Crispy na kayo guys. Pipiti na. Yay! Kuha na bukal ng manok eh. Super hot. Ayay! Naluto na good! Nagpe. Luto na. Tanga na to. Parisag mangkumas. May lain. Nakita ko. Be, suwayan be. Lutawa oy. Oh, luto kayo. Lagi tanglad oh. Mutas tanglad oh. Okay, chicken. Paksipan din oh. Luto kayo. Bites.